Voilà, assalamu alaikum mi hurama kala nden mangi tormo mi lamdo woni fo ne jang awa hare men kan men hewte jang awa hare hande kadi hiden le samedi 3 août 2024 si do ngandi tous les samedis de way wat ko émission di ananda war ma vraiment ko do di watta do e Jama TV sengi wi don samna wana PDG on samna dal kala ananda war ma no gollude ko suudu Jama TV e ngaccala e goto hande non hide ngandi ko gonko be inta gonko hirande kaaba ko nibbiro welirta kono nibbiro welirta nyiri kaaba mom sa habi ka hawjali welay ko no yara sengi wi don samne wana nenyira men e babira men wonbe jodi be hibe darde télé Jama TV be darde émission at décembre ngaddi jalam zon hade ngaccala goto sengi wi don wana samne wana anda war ma vraiment no wali no nawni ko obitaji kambe kadi de wabi trono golbe Allah yo Allah yaltimbe be arta be kontina golleji mabbe ni parce que hay goto yelanta ko hore mum nawnare sengi wi don kadi de way trono gol Allah kadi be ananda warma no wali ko prison ji surtout ma wana guinéembe wana na guinéembe kala ananda warma ka bani adama ko wimo nam minuma nam haray kam kadi de way trono gol be Allah be arta be kontina golleji mabbe ni parce que hay goto yelanta ko hore mum kaso hay goto yelanta ko hore mum prison mais non ko minani ko minanda ma bawdo no inna haray ko en subo ko jojo den sen suba ko jojo den e mo day ñoge comme kala ko wata wonu gole mun surtout man wona no sarne fonjor do ni mo kala subo ko jodo anda ko be jodo data anda be haldata feke ko no wadi a jodde man da harma anda fi makko goddu ngara taw himo boni adi jodi takko ma se be ari be naba onon fo bala be anda ko mo boni tawa golle ma perdi surtout man no hare no ka e lagine arga bi dabbugol tawa ka acteur kaso dun non la baga sengi bi don da kala ananda war ma no darde émission man ma at décembre gaddi jalam do en haccala e goto hare si c'est bon may ndaren clip mboma arte ko plateau men at décembre gaddi jalam do hande non gonga ma hande no la welti goy hande la welti ko face à face quoi hande la welti quoi may ndaren clip on atten ko émission men at décembre gaddi jalam do mboma dari tawe dari ko personnel ni ka ko taxi ko woni wona ya hewto kama jawi may anday na tunga yara ya yona onno yarete mimmi do marisi fristis sanis vitalis ko dimi yarata ha yona nene akemi yalta baba akemi yalta ko yata ko hande ko marata yawo ama hayona ino dombo ma woni tumande mo yari ayoni mette pas me sula ayona mette pas me yara ayona wadu ayona sawadai wadu ayona ajonna sa ebi occasion wadu ayona ajonna wada ayona ajonna wadu ayona ajonna sa ebi mudi na de fiju ayona ai sitai amai ko kanyo le amata sa woni lando lady kolla kame ai sitai ya bolli ke ko do lutata sa anyi yimbe ma be bugo yesoma ai sitai no sappi kungare wana mi wada ayona e yida yombe be nganya bombe be mi wada ya yona ino dongo ma woni tumande mo yari ya yoni ente pas e sula ya yona e mi wada ya yona
sanis e vitanis ɗin ko Guinée Bissau ɗi heɓoto ka wiyete pefil ndaari debbo no ndaara gorko ndaari debbo no ndaara gorko walla ko gorko no ndaara debbo daali ko ay mi faamaali ɗon haray ko noon hiɗo nganndi vraiment mi haali noon koña noon satede kon hiɗo nganndi hewti teɗo nganndi invité men ɓen hewti seɗo nganndi noon hannde ko le 3 août ala mo annda 3 août mais noon ko ɓurti kon ɗum gongo général indi kon min freñitina yon tun par ce que neɗɗo ko oɗa kadi iɗa wadde haaju ko ma yalta wola fino jamon andira vraiment ko ɗum ɗo dowa fewno ko ɗum ɗo kadi dowa waɗgo ko ɗum ɗo e ɗum ɗo haɗa ko noon yahata haɗa invité men ɓen hewti ara minna grand général no wawi wawi frère Lamzo salminama eɗon e jam yettude Allah ɓuyi on hewti e jam alhamdulillahi min accita on wawa hirogol wayi ko adi kon taw en salminayi auditeur et auditrice e kala kadi ka guiɗo o wawi wonde salminen gorko e debbo paykuñe mawɗo lanɗo e laamaɗo karamokojo e talibajo haray ko andintingol tun fans ɓe ɓen e ko saati kon no laati ɗum ko hande si allahu lanɗon jaaɓi centre culturel Douta Seck ka anduɗon ɗon yaadude o artiste jo men kummalujo artiste jo mo fof faala fewdo ɗo woni Mboma Bari andiraɗo Mboma Wendu bon wiyen ɗon kadi voix d'or l'artiste international bon haray ɗe wontide e makko kanko e équipe makko on haray ɗe wontide e maɓɓe hande Douta Seck si allahu lanɗon jaaɓi haray ko comme no mi yewtirno tun non haray piiji ɗin e koko neɓano satede jama Sénégal on neeɓi habbade o concert bon miɗa andi nder 2024 on ko o concert ɗo ɓuura habbede e nder leydi Sénégal awa ko neɓano satede kon hewti ñalande ko woɗɗude woodi kono nde hewtata ala ko leerji heddorɗen hara en yitidi Douta Seck fewnuɗo ni bon élément ɓe ɓen no Douta Seck ɓe ka aren ton haray jamaji ɗin ɗe gandintinde ɓe tun simin iwri ɗo ko Douta Seck men woni yarde si Allahu jaaɓi voilà haray général ɗo gandi ko ɓooyi holgo inni vraiment himo andi neñande ko nouveau go men yata ko neñande ko nouveau go mo yata la gandi noon on question noon kadi e gattade noon haɗa minne kadi en hewti kadi les grands patrons les boss minnata les grands Mboma Wendu minnamo grand assalamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullah wawi on hewti e jang alhamdulillah on tawɗa ko lawol yettude Allah nini noon mi sikkude Europe ko no ɓuuɓi walla no wuli nini ɗo sikka Europe no ɓuuɓi walla no wuli Europe kay nini no ɓuuɓi min acci tan yuro ɗon wala jama wonɓe men darde fewdo say ɗo haray mo kala ka wontiri o gandintinama wala déjà hewta ha wi ko min hombo ɗo renti ko min hombo mi anditini on kadi ko hodnum fewndi par ce que koko anduɗon voilà hande à partir de 23h30 haray artiste ɓe ɓe a gayni juude 23h30 waɗen face en face sur podium onon e Mboma Bari inchallah ha e 4h voilà haray on nani le grand Mboma Bari Wendu le Val d'Or hiɗon andi vraiment kanko so woli la gandi ɗum o waɗe so woli kadi o huwayde la gandi ko waɗo ha yona ganda ko ha wela dali wonta way le grand général e yi aéroport on no jama o yano jaɓɓori noon le grand Mboma temo inni en inchallah temo inni en hikka eko feƴƴi kon wonta gotum ko ardu makko ɗum ɗo e ardu makko ɗum e feƴƴi noon ɗum wonta gotum ko ɗum yiyata ɗum ɗon way ko noon tigi woniri ɗa andi déjà mi yewtino ɗum ɗon before kanko artiste men on emo hewtude ɗo mi andintini jama on retour Mboma on ɓe yi o yeehi Europe o waɗi tourné européen o arti dani en e trophée bon mon ɗon fo yi bon o waɗi retour makko on Côte d'Ivoire après Côte d'Ivoire o waɗi retour on Gambie bon jama o yi concert ji ɗin ko honno ɗi feƴƴiri bon Dakar ko ɗo kadi woni Mouradu ndun tigi par ce que Mboma jama on Dakar min naalima goɗɗum mais hiɓe andi golle makko ɗen neɗɗo noon si a andi golle makko ne hara ɗa andi important makko quoi bon ɓe wi si tawi hawri Mboma Bari hewtal ɗo haray fans ɓe wawali weltade bon mi andinte tun ko ɓuuti on li ko muusi par ce que on yi accueil on ka aéroport international e on yi média ji ɗin on yi fans ɓe ɓen bon on yi jama on no wakkilori bon ko honno kadi piiji ɗin feƴƴiri bon haray ɗum tun taw wawi hollude jama Dakar on ɗen tori fap argol law taw
argo law parce que so ari law sodoɓe VIP ɓe classe o ka VIP bon joguiɓe ordinaire bon tohta organisation o koko minni ɓe kon tun certay e organisation ji buy organisaɗi ɗo bon deuxièmement au concert ɗo o certay kadi e concert ji arrivé ji mboma buy e nder Dakar ɗo si Allahu lanɗo jaaɓi bon cede on min général Bari ko première fois on argol Dakar bon buy nanino inde an kono ɓe wawa la yiwde face en face bon Allah waɗi o artiste jomen international en wawi faltodirde e makko ha tawata en wawide e waɗutude e makko concert e nder Dakar Douta Seck ɗo bon ɗum ɗon taw ko fierté goo e min général Bari bon haray miɗa tori jama on gorko e debbo paykun e mawɗo e kala yiɗuɗo culture on yo yaltu law kadi soutena artiste jomen on ɓayɗo gandi mboma Bari min naalima goɗɗum kono mboma o amay o aminay o yimay o amay o aminay so haray hande Douta Seck kala luttaɗo ɗon o ŋata e honndu haray noon meɗen tori fof wata goto kadi jaɓu fillitanede ko honɗum feƴƴata hande Douta Seck bon parce que janggo sa fillitanama ko honɗum feƴƴata ɗon ma yi vidéo ji wonɗi circulde ɗin ka réseaux sociaux a ŋatoya e honndu hara noon mboma Bari yeyi par ce que ɗa andi fewdo ɗo mine wawma inude kadi e nder artiste ɓe fewno ɗo nouveau génération on bon himo tawa ɓe andanɗa hoorema wona ɓe ɓurede poɗodirede fewdo ɗo par ce que fewdo mine wawma innude e nder artiste ɓe ɓen himo tawa e joguitiɓe ɓen Afrique ha Europe un peu partout par ce que kala ka o hewtali a taway absent makko onno toon quoi bon haray ɗen toro Allah yo Allah lan ɗon ɓeydu succès on protége amo protége damo e ɓiɓɓe julɓe ɓen haray ɗen tori jama on fou e hewtugol law waɗi den concert lutteteɗo fillede. Merci beaucoup le grand général le boss awade on nani ko woli ko vraiment telan andi noon sa yi hunde nde jokkama hande hewti ala ko ɓuri ɗum ɗon telan andi le grand mboma kanko inni haji ko 3 personnes ari telan andi ɗum ɗon o fije nayɓe a faami min ɗum gon sengo ɗon la weltirimo e gon sengo ɗon par ce que lan andi haji ko 3 personnes ari e nder concert makko o waccata goto hoddata wonde moni haɗa kono yaada haɗa min nawa grand mboma mi yi on ɗo e ngallo koyngal mon Sénégal teɗen andi on jouit Douta Seck hiɗon jouitade kadi Douta Seck te woli on inni vraiment ko feƴƴino kon e ngallo wonta goto ngo ɗum mi wata andugol ɗon bon min komi wawata wiide wonɓe nge darde ɓen e yeru famɓe jooɗoɓe Sénégal ɗo ɓen taɓe jaɓu tawde kaka téléphone ɓe yiyata janggo ma faɗɗi janggo yoɓe déplace ɓe ara tawa ko yeeso maɓɓe one feƴƴude waɗa face en face par ce que miɗo wowi arde Dakar mi joua événement ji ɗin Dakar mais e ngal kadi miɗo désidi mi ari Dakar mi jouay kadi événement on Dakar e ngal ɗo noon mi jouay kadi événement on Dakar oui way he a o nani e ngal ɗo o jouay andi noon ko pular landi pular fake so nani e ngal ɗo o jouay te ngal ɗo ko feƴƴi ko na goto wonda ka oui ça fait de telan andi hikka mboma ari akune ngala mboma ari kono yata haray na on noddu men ko téléphone an on nodde men ko numéro téléphone de waccitangol famɓe ɓen seeɗa surtout mana wona grand Moussa depuis HLM kanko ini vraiment sina face à face mboma on o falaka a wande noon aru tawamo Douta Seck centre culturel de Douta Seck en face maire de Bamba Fall Médina haray ko noon o nodde men ko 78 107 82 38 78 107 82 38 merci Abdoul depuis Wakam kankadi mo hiɗi grand boma le boss awa grand boma ari hande noon sa woni ha ari ha ko Douta Seck min tigri mi ara mi walla ma ande mboma tagi andi da yiɗi mo moƴƴa mi hokka wallon ha heɓam photo onon ɗiɗo inchallah tela gandi noon ka fanjo mboma inchallah hare ko noon yarda haray min noon wona anda warma ɓe jooɗi wona Thiaroye Kermasara Tian Paul wona Malika e ŋaccala e goto kala andanɗa hoorema no jooɗi hinno darde Jama TV min noon noon hande concert on ko hande paddirema 23h si a leeti gon ko indi kon si a leeti a ŋatta e hundu te normalement si artijo arɗo won si artijo ari ɗo koyen ari waɗemo en compagnie are naaten anden vraiment enen fof koye ɓiɓɓe guinejo par ce que ko guinejo comme ça men woni waɗugol enen kadi koyen ari waɗenɓe compagnie weltinenmo weltinen kadi fi kirtir men on parce que konno marɗen enen kadi ko kirtir men on marɗen kono yarda way le grand général mi yiiɗo hande sonoji ɗanda warma vraiment mi yi durete komi meeɗa yigo dureteke kono ɗo woniri ko tekkere nden noon
dongal ngal ko si mboma bari hewti ko si bomba bari fuɗɗike way parce que andi min ni noon ɗo e sonoji ɗi min cippinta duta sek ɗin min nata siga majji addanoka ɗon mawa majji addaka ɗon mais haray no serti par ce que sa nani taw artiste jon ko sono ko ɗum waɗi min prépare taw sono on ko min andi hi tigi tigi on kala ka wontirɗa e nder Dakar si sonoji ɗi memminike toon a waway andude way tigi tigi on mboma bari ko duta sek o woni a landitotako oui wallahi awo nani sonoji ɗin teɗo gandi wona woƴi ɗin wona waɗa télé gandi Gambia Sénégal fof c'est la famille ko neno goto baba goto ko no yaata haray le grand moment est ce que mbeɗa wawi nanugol garlum grand moment seeɗa parce que oɗo inni ko hottira e Fouta weltama oɗo inni ko yaaden manda hottiɗen Fouta meɗe wawi nanugol ɗon voix grand moment seeɗa ɓe wawi nande hito moment seeɗa mais naaɗi so jiiɗi ɓe suuɓiɗo fof par ce que kala mo yiɗa no yima duumo yimitagol ko yimi ko hoore makko nde yaaja voilà joni haade ɗo wawi ɓannugo micro o noon seeɗa par ce que ko no affaire o ala nanagol moƴƴo quoi may sagam mi lotatako sagam mi ñamata sagam mi walatako hay mi wali joni mi danotako ko miijo ɓernde tun tagaɗo honno gerdata o wura ha o maya sajabi wadu doyi ɓayi ko doyi tagaɗo wada doyi ko doyi sajabi jaja wadu doyi ɓay ko doyi tagaɗo wada doyi nde woɓɓe gono mantorade doole hara woɓɓe gono nawni ɓen no wali nde woɓɓe gono mantorade gandal hara woɓɓe gono jangunoɓe feetino nde woɓɓe gono mantorade jawdi hara woɓɓe gono perdi hay ko ñaama nde woɓɓe gono kupanede biye hara woɓɓe gono sekane kasange nde woɓɓe gono jibinana boobo hara woɓɓe gono wulludeyno mayra ko ɗum si neɗɗo waɗa doy ko doy tagaɗo jaaɓi tun yo waɗu doy ko doy voilà awa noon ko ñiiri ndinni maafi ko no heddi tela gandi ko guɓɓe ɗen ko one ɗe ɓinta bular noon si maafi ko weelay ko uura e ka oui maafi weelay ko kon fatay tun uura ka oui awa koyen hande koye jamma mobilise oɓe ara ɓe tawa en dureteg concert mboma a live wona ennugol ko gonko minede gon ɓe piano to wallino ko a live o woni sugo face à face kanko e famɓe makko ɓen fami ga way grand mboma mi yi France mi yima kadi e Gambie masaman 23h 1h ka safla 0h tawi a ƴawi concert on Gambie mo saktiɗa jugol Gambie ɗo on est ce que e ngal ɗo kadi mi wawa yugol boma law sur la scène e ngal ɗo Dakar ko 23h30 e 23h30 23h30 mi haaltike artiste ɓe invita ɓe yawgo joua ɓen si ɓe joali ha 23h30 yoni yoɓe andu ko leer a gonno mi montay woni 23h30 mo ari soodi tike mo gon 23h30 o tawari lan sur scène yo yiltito ƴantani min ni 23h30 aralan ka wore chaine kaare oui gara ko ni no ko ɗum waɗi min numa arrivé mboma bari Dakar on e ngal ɗo e arrivé ji makko heddinoɗi ɗin ça fait 2 mboma bari ko artiste joom wonanda hoorema kala ka o hewti o créé par ce que sa jentiki o morceau o waɗi ɗo joni mi ari mi nanali oɗo mi kadi mi nanali oɗo hari way mi nanali mo mais a nani auditeur ɓe ɓen ɓe suuɓike morceau mo ɓe faala o wi ɓe o addanayɓe mo ɓe meeɗa nande mi anda siko ka jooɗi ɗen ɗo créé e si tawi ka kamen arta kala est ce que ko ugginiɗo mais ko ɗum woni artiste ko créateur awa e ngal Dakar ɓe heeɓi ɗi jemmaji ɗiɗi ɗi min waɗata ɗo hande janggo hara e meɗen Thiès minen tori fof yo ar wata goto kadi jaaɓo fillitanede ko honɗum woni feƴƴude hande duta sek jamma on lellay andi noon waɗi min numa jamma on hande o lellay ka wonɗa ɗo siɗa jogui ko weeli
a yiɗata yo lanno wallahi lannay tun ara lelli ara lelli kay awa jemma on lellay si mboma bari monti hande 23h si yeehi ha time ka rompete ɗon jama on faalete yo ɓeydude time on ta ɓeydotaa bon aray ko ɗum waɗi mi inni hiɗen tori fof arugol law par ce que fewnu ɗo ni élément ɓe ɓen hiɓe ka guise sodoɓe biyeji ɗin fuɗɗama yeyede mo kala yo yaw fewnu ɗo sooda biye mum naata ara empêche aki par ce que hande kadi ko ñalande goo quoi wallahi bon le 3 août neɓama yewtede fimum ko hande ko neɓano satede kon fof hewti ko hande quoi fayde ɗawayni ko joni voilà haray jama on ko ɗum 2 ans minnumaɓe fuɗɗike yeyde biye ka ko dambugal duta sek ka dambugal kala faalaɗo yo ɓorno ha moƴƴa yara toon sooda biye mum on naata sans probléme si min ñiwiɗo 23h30 on yiyay mboma bari ka hoore chaine te onon question daari on séri nabiyeji ɗi hiɗo waɗi 3000 hiɗo waɗi 5000 away iɗa andi ko fiyon num men waɗiri testi ɗon walno waɗe no 10000 ha 5000 iɗa andi ko fiyon num men waɗiri ɗum ko fiyo fappu heeɓu par ce que miɗen andi fappu no revani artiste jon quoi wallahi miɗen wawno wadde ticket on 5000 VIP on 10000 15000 artiste jon ko artiste jo ton mais min ndaaru fans ɓe makko ɓen yiɗuɓe moɓen yiɗanɓe moɓen tawata woɓɓe moyen on prémetaɓe pour hara ɓe yiɗi kono hara no ɓittinaɓe seeɗa bon c'est pour cela min waɗi 3000 siɗa mari 3000 a naatay siɗa mari 5000 a naatay bon haray meɗen nodditi fof joguiɗo ticket VIP yo ar joguitiɗo ordinaire ticket yo ar haray ko jeu 224 prod yadude e mboma bari yadude e improd bon haray piiji ɗin ɗi yombata souvent yiɗa andi mi wewtate mi yewta yon ananay miɗa wiya miɗa wawi e miɗa etto wonata gotum tu vois voilà souvent kadi mi yetto jama on calɗi ɗin ko ɗaɗi ɗin mantorta wala aray meɗen weltani fans ɓe mboma ɓen meɗen weltani fans club ji makko jooɗiɓe e nder Dakar ɗo un peu partout kala ka fans club jo mboma woni yoɓe andu tun haray ɓe weltana fota wona seeɗa voilà haray piiji ɗin ko hande déjà kala falaɗo simin ñuri ɗo haray meɗen yarude duta sec ko faya ha weta quoi foppu no weltana hande kadi jemma on lellay haray ko noon yarata o yi grand général o wuli andana warma kanko himo andi wona innugol ko janggo hene ko hande kikiɗe ɗo haray kono yarata miɗa mille no la andi wonde wontede grand théâtre ko min Billy joytino micro on sur la scène ɓay mboma paris jour go minni noon yo ɓeydu hiɗa andi konne mande lanni koko mi riɗoji nomba riɗoji ɗi ɓaaw hi nomba mi andi kisa lanni a faami le grand mboma le grand mboma lan andi a yinni ko feƴƴi kon e ngal ɗo naw wonta gotum seke mi wiwno ɓe ko mi ari o yettuma min mo kala charge téléphone ji mum ɗi mi joua e grand théâtre mi yayle mi joui grand théâtre wallahi mi wiɓe komi yahata Paris mo kala yo charge téléphone ji mum ɗi mi jouoya e Paris mi yayle mi joui Paris mi wiɓe mi joua e Gambie mi joui Gambie Côte d'Ivoire kadi mi wiɓe mi joua e Côte d'Ivoire mi joui Côte d'Ivoire déjà pays ji ɗi mi promettunoɓe ɗin si mi yewti tourné on Europe ko jello heddi hari ko Sénégal ɗo Libéria Angola ɗiɗa heddiɗi fof waɗama mais noon Dakar la wowi joude Dakar mi joui Dakar avant que mi yawde mi waɗa tourné an on Europe mi yeyi mi waɗi tourné o mi yarti e ngal mi joua e Dakar e ngal noon e ngal mi joua kadi Dakar ɓe tawa kadi way mi joui kadi Dakar par ce que e ngal mi joua Dakar e ngal kadi mi joua Dakar voilà c'est ça e ngal mi joua Dakar on e ngal mi joua Dakar on fof andi vraiment hikka mboma ko waɗɗa pare kon hikka a waɗa ɗum para e nokku par ce que lan andi hikka inchallah sa ƴawi sur la scène wallahi lan andi goɗɗum waɗay ɗo mi joua e ngal Sénégal e ngal mi jowanay famɓe ɓen Dakar sede mi jowanay ɓe mi jowanay ɓe yoɓe yawɓe jewɗoɓe daara pellet mi jowanay ɓe voilà c'est ça miɗa wawma yewtude Digue Lamzo miɗa wawma yewtude piiji ɗiɗi si mboma bari hewti ka scène jooɗinoɓe gimmoto way je sais hago mi kuppali ma seeɗa Dj Wuri dema faala ya adana ɗon seeɗa ko concert mboma goto seeɗa adantala ɗon sulla hiɗa andi filma ko andi ñiiri gongo sa yeeyde koma andi yeeɓe adana ɗon seeɗa ko
concert ma ko mo sakki jugol don adantala te la ngani nyande mingo mi darno ha mingo horan taw min taw est ce que ko min taw ni taw woni yegol mboma hino amirani non ko kanko to mi manda horma nato fuddo 0h ha 5h du matin ha 6h du matin ko mboma to mi do artiste jo tapo poda aujourd'hui au pitro aujourd'hui tra pitro donc si c'est bon main ndare nga feron atenga plateau mais ad 250 di jalam zo et diri et joni c'est la jabi voilà on va appeler moment sur scène Mama! Hey! Why? Hey! Mama! Hey! Yes, sir! Hey! Why? Hey! Mama! Missa Mama! Mama! Angawadai haya nganyal, angawadai haya Jonnaga, angawadai haya Maulali. Hey sukabe, wali doko labi joy je magoto. Hey jube, sikullo idido ipiri kuma moda kunku weltike hara ko modu kunku woni weltaki. So Woli mikro mi wada ya yona awa wadu ayona ajonna he mi wada ya yona nene ajemi yalta baba ajemi yalta wo hande ko mama wadata simi yawo wada hayona ye hino dongo ma ko woni tunganda mo yari ayoni men tay pas mais Soulayona, hey tout le monde, mais qu'il passe, mais Wadayona, tout le monde, et dosé, tout le monde, mais Wadayona, mais qu'il passe, mais Wadayona, tout le monde, mais qu'il passe, mais Wadayona, tout le monde, mais qu'il passe, mais Wadayona, mais qu'il passe, mais Wadayona. Men kay pass men wada ya yona e debbo no ndara debbo ndare gorko no ndara debbo afala mo kono hidayat simo afala mo kono hidayat simo so wano ayona elam préparation elam awanani awa grand boma ay concert on ka oui aha oui
iɗa andi a woni hikka e oɗo wonta goto na goto wonata goto sa daari tigi concert on ɗo wo micro ma il faut que ɓannamo seeɗa fiiɓa sa daari concert on ɗo a daari image an on fewndo ɗo a tawa hiɗi woɗɗodiri wallahi donc golle ɗen on sa e golle ɗen fewndo ɗo kadi wawata wonde goto wallahi voilà c'est ça awo nani a grand général non ko kam mi artanma e mum nanen min numa jama o yi tourné européen makko ko nungo artide mum na trophée kay artiste jo ko nun ɗaɓɓata ko trophée footballeur jo ko nun ɗaɓɓata ko trophée c'est que ko yewtuma kon koko mi rewi ɗon ko ɗon kadi artuɗa bon artiste jon ko trophée ko artiste jo yimi ha jonna trophée o wata landito bon on tuma e joni wona goto no wawi wa jemma e ñalorma mboma on time ko joué o concert e mboma hande no wawi wa jemma e ñalorma bon haray jama on yoɓe wawa famude mboma bari komi wi kon o yimay o amay o aminay o yimay o amay o aminay wayi bon ara yo jama on aru law ko ɗum ɗon tumi wawi wiyetade jama on ko heddi kon iɗen acciti ɗon ɓe yiyay ka terrain par ce que ɓe yi kon ɗum feƴƴi Gambie guichet fermé guichet fermé mboma bari avec jeu 224 prod 2 concerts mais ari Gambie ɓe yiɗano mboma yaaha wallahi mais tawi concert ji ɗin no si charge ha ɓurti bon tawi ko be men libéra bon awa haray ko ɗum ɗon noon ko heeɓi Gambie kon woni mi falaka heɓa fans ɓe mboma bari ɓen e nder Sénégal minata Dakar tun Sénégal par ce que buyno no iwde ka woɗɗi fi hewtugol tawi de o concert ɗo déjà Gambie mi yettino jama on ɗo minni Gambie ko bis je ɓe woni ardude eɓe ka lawol jama on yi arrivé Gambie on ɓe hewti guilandema hanki ha hande jama on yi arrivé on kon no woniri Gambie bon c'est yewti gadi Douta Seck bon e nodda e Gambie ndaron ko honɗum komi yewtino jama on kon ko honno wata kadi wallahi bon awa haray hande mi yetike fans ɓe ɓen mi yetike auditeurs ɓe ɓen bon ko Sénégal Gambie Guinée Conakry ko kamɓe hawti o concert ɗo hande mais dara hay fof si yombata quoi jino bon ara eɗen weltani jamaji ɗin fota wona seeɗa en weltanto sonnaɓe ɓe moƴƴa weltanoɗen spécial kadi séréji ɗin e compine ji ɗin e fans club ji ɗin e staff ji ɗin e kala groupe mo wawɗa wonde e weltanoɗen footballeur ɓe ɓen weltanoɗen digueɓe ɓen e artiste ɓe ɓen weltanoɗen kala jokkuɗo aron haray mo weltana quoi par ce que piiji ɗin hande kadi ɗi yombata quoi hande kala luttaɗo Douta Seck o wiyata o luttaka quoi par ce que ko weeli konko hande quoi way par ce que sa daari jeu 224 ɓe déplacé ke Gambie ɓe ari fi o concert bon woɓɓe déplacé ke Guinée ari fi o concert mo kala iwri ka woniri no ari fi o concert ko ɗum waɗi min wi jama on yoɓe wakkilo ɓe ara law par ce que déjà ɗo min taw min wawata e yawde ka Douta Seck min rewali Jama TV sina ɗum min alano tan hay fusari kono ɗo min tawi min ala nokku kam min wawata yawde sona ko fof ke min ara ɗo taw min holla jama on ko honɗum min addanoriɓe ko honɗum kadi min maraniɓe par ce que meɗen addanoriɓe meɗen maraniɓe bon haray jama on yoɓe continue ɓe yara Douta Seck wonɓe ka woɗɗiti yoɓe départ guilandema fewdo ɗo wonɓe e nder Dakar territoire Dakar on haray yoɓe continue kisen ɓe yara Douta Seck waɗen concert lutteteɗo fillede yaden e mboma bari wonano yo waɗi ko yette baɓɓe ko gara paquet to ɗum ala toon so gaari waɗa men to jalloɓe koɓe watta kon walla waɗa yette bari jon ko watta kon aron tag taƴon mbiye moon na toon haare kono yata haare mi ata balala gadde gara mboma haare est ce que si woni concert on par est ce que le grand général est ce que wawi arogol ɗo fi waynotogo famɓe ɓen kadi way min ara min waynito fans ɓe ɓen bon par ce que min mi wawa e arde mi waynito fans ɓe ɓen meɗa andi mboma bari no sargi fewdo ɗo voilà bon koko mi yettima kon tu min ni fewdo ɗo artiste ɓe joguitiɓe ɓen Afrique mboma bari so hewtale ray no manki
ok le grand moment Oui. ok mi arta ɗon balata ɗo wayno taw iɗa jonnaɓe hande taw meɗen faala taw nantu ko kadi il faut que min nanta kadi fayi ngay piiji kesi ɗi par ce que ayni ko piiji kesi Yes. may Hono mi waɗantama iyetolam hara wona mbuɗi sabu mbuɗi lannayi hono waɗantami iyetolam hara wona jawdi sabu jawdi lannayi wallahi ko jikke ɓuri mbuɗi hoyo woɓɓe yidatati jawdi ala hoɓɓe yiɗata si otoje ala hoɓɓe yiɗata si conci ɗuuɗa awa anno mi fala labanami iyetola accu labanami accu labanami si tayangiɗa anduno honde hewtahi sabu hande weeti accu labanami hono waɗantami iyetola hara wona jawdi sabu jawdi lannayi hay mi nangi on son ɗon min hande mi nangol ok joni min accita joni na rendez-vous on hande mboma mbaɗi wendu hande ko face à face inchallah famɓe wonɓe landarde préparé rendez-vous 23h30 parce que ɗo ala waynogol 23h0 ara meɗen ka sala dans les 30 minutes ɓe waɗa face à face kamɓe e junior mboma d'abord Yasim Bari voilà parce que ɓe andi petit ngunno ga ɓe waɗa face à face kamɓe e Yasim Bari si ɓe gayni de Yasim Bari e nder 30 minutes après voilà ɓe yitide noon mi huɓɓa yite nge yite nge Sénégal noddi nge ngal mi huɓɓay kamɓe andi ko nge ɗanorta merci beaucoup ok way grand général way aray ko noon woniri weltanto fou jarnen fou weltanoɗen sifuɓe ɓen direct on ɗo live on ɗo aray ɗen weltanoɓe e weltanoɗen kadi aritayɓe ɓen mbawo tawata ɓe wawa en sifude ɓe jento haray rendez-vous on ko 23h ɗo si allahu lanɗo jaaɓi 23h on noon yoɓe andu haray mboma o naati Douta Seck haray ko teddungal jama on fou hiɗen wi jama on yoɓe ar law minen dusa simin ñiwri ɗo général Bari kanko continue o direct Douta Seck ok way merci général Bari on abda question goto na noon ko yiɗa ko ha joni no ko wonɗeɗa ko ha joni to ɓe yima wona général wonɗo ɗo wona ɓiyata toon non wona on ko façon go kadi voilà bon sa hewti rek kadi a yiyay kadi anda way piiji ɗin fof ko piiji kono wari kadi serti ok way merci beaucoup haray kono yarda haray min noon e min jonno rendez-vous on 23h joni taw ko battidema 20h dal haray en hoti ko dammugal en soodi beeji min ɗin en naati enen fof par ce que ko fi mboma iteɗen andi mboma se ari min komi fanjo mboma lan hiɗi mboma ko mboma yaaro mi jokkati la gandi min dal 19h pile bala 20h tawa mi hewti nder toon haray ko noon haray min ŋaccidda on e concert mboma on a live continue on jemma kadi aron waɗon face à face onon e makko sarton téléphone mon ɗin haaɗi heewa si aron haray merci beaucoup walloɓe haray merci Lamzo Mali grand Lamzo merci beaucoup haray kono yarta hey